medikal. Kaya siguradong garantisado sa ating kalusugan. Doc Herbal Capsule Super Gold. Doc Herbal Capsule Super Gold. Subok na! Itanong mo ba kay Doc? Mabibili sa inyong mga suking butika, grocery, at sa lahat ng St. Joseph Pharmacy sa inyong lugar. Sagot ka ni Doc. Sagot ka ni Doc. At ngayon, narito na ang sasagot, si Doc Mervin Engito. Ano ba ang sanhi sa pagkakaroon nga po ng bad breath? Unang-una nga po niyan, baka kayo nga po ay merong sinus o nasal infection. Lungs diseases, pag kayo nga po ay nanigarilyo, isang sanhi o isang kadahilanan po yan. At maliban nga po yan, kapag kayo nga po ay mahilig kumain ng mga maanghang na mga pagkain, yan nga po ay isang dahilan sa pagkakaroon nga po ng bad breath o kaya maamoy na hininga. Ang kombinasyon na isang basong tubig at isa't kalahating kutsarang asin at 15 pieces na lemon at isa at kalahating kutsara nga po ng honey, yan nga po yung pinakamaganda na pang-cleansing sa ating nga pong katawan o kaya sa ating nga pong intestine para lahat nga po ng lason sa ating nga pong mga internal organ, yan nga po ay matatanggal at malilinisan. At ang ating Doc Herbal Capsule 700 mg, isang sa umaga, isa sa tanghali at saka isa sa gabi. Ito sa Dr. Engito, proteksyon kakambal sa kalusugan. Sagot ka ni Doc. Sagot ka ni Doc. Labanan ng mga sakit, uminom ng Doc Herbal Coffee 15-in-1 with stevia. Magbibigay ng complete nutrients para sa ating pang-araw-araw. Kaya naman, uminom na ng Doc Herbal Coffee 15-in-1 with stevia. Mabibili sa inyong mga suking butika, grocery, at sa lahat ng St. Joseph Pharmacy sa inyong lugar. Inyo pong napakinggan ang Sagot Ka ni Doc. Sagot Ka ni Doc. Kasama si Dr. Engito. Hanggang sa mga susunod na edisyon, pakinggan Sagot Ka ni Doc. Hatid sa atin ng Doc Herbal Capsule Super Gold. Doc Super Gold Vitamin C. Kasama ang mga produkto ng Doc Herbal Coffee. Sa patuloy na pagdami ng umiinom ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix, narito si Ate Estrella Claro, 63 years old. Umiinom ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural. Estrella Claro, taga Barangay Buhangin, Baler, 63 na. Anong naramdaman niyo po nung uminom po kayo ng Mark Cafe po? Sa katawan, masarap ang tulog rin sa Mark Cafe. So ano masasabi niyo po sa mga kababayan natin? Ay magsibilis sila para maramdaman din nilang ginhawa sa katawan. Bili na ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural sa inyong paboritong butika, drugstores, supermarkets, groceries at sari-sari stores sa inyong lugar. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Patso. Matay di 99.9% of bacteria and virus tested. Believed by eksperto in the Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Patso. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Mag-inom araw-araw ng Doc Super Gold Vitamin C 9-in-1. Tulong immunity, laban sa virus, bakterya, COVID at sakit. Mag-Doc Super Gold Vitamin C 9-in-1. Everyday, Doc Super Gold Vitamin C 9-in-1. Tulong pampataas resistensya para iwas sa sakit, tag-ulan o tag-araw. Sa presyong kayang-kaya, mag-Doc Super Gold Vitamin C 9-in-1 araw-araw. Doc Herbal Coffee 21-in-1.
1. Doc Herbal Coffee, 21 in 1. Dawid aktak no umay agpagas. Indem nga tawenan daytoy bukol ti babati tiyan ko. Nangneg ko daytoy Doc Herbal Coffee, 21 in 1. Ken Doc Herbal Capsule Sulfur Gold. Manipod na gusara kadagitoy. Nadlaw ko nga bumasbasit ti bukol ko. Abalito, mabuti naman at napauwi ka dito sa atin. Miss na miss ko na nga kayo, May. At itong lugar natin, relaxing, tahimik at natural. O, halika, magkape ka muna. May Mark Cafe ka dyan, ma? Aba, syempre. Natural talaga ang lasa ng Mark Cafe. Tuwing nagma-Mark Cafe ako sa Maynila, lagi kong naalala itong lugar natin. Relaxing at natural. Pati ba ako, naalala mo pag nagma-Mark Cafe ka? Magkape na lang tayo, ma. Mark Cafe 5-in-1 plus 1. Ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you. Sa panahon ngayon, kaubay sigurado, kaubay protektado, ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Patch Soap. Matay di 99.9% of bacteria and virus tested. Believed by eksperto in Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Patch Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hi! Alexis Labrador po. Isa po akong radio commentator at naging masugid na user ng iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg. Noong una ay wala akong believe, pero wika nga na walang mawawala, sinubukan ko ang gumamit. Di nagtagal, tuwing paghihi ko, may nailalabas na dumi ng katawan. Nawala ang pananakit ng bandang kaliwa ng puson ko at nakukontrol niya ang presyon at naging normal ang dati kong malapot na dugo. Kaya subukan nyo rin ang iCure Coffee 18-in-1 at iCure Capsule 750mg para inyong mapatunayan. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. At the double whitening papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpapudaw in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya pudaw, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Na ito'y adamag, kiti dandanon ka na kayo, ti M. Luwilier, kwarta padala. Basta kwarta padala, mag M. Luwilier na. M. Luwilier, ang tulay ng pamilyang Pilipino. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 9 minutos kalpasan, ti oras ti alauna. Barungarima. At tuyan ti programa ng may manglingingay, ken mangrayrayaw ka na kayo tinaldawaldaw. Barungarima. Maawis kayo nga rod nga dingeg. Barungarima. Mangtakwat ka na iti addaan ilimlemeng ti talento iti panagkantaan. Barungarima. Programa mangtulong ka na kayo, babaen ti panagbaling nga nananay kumakanta iti kailupuan. Barungarima. Mangmangigan. Limpela ng RPN, DZRL Radio Ronda, Patak, Ilocos Norte. Barungarima. Barungarima. Can
Agamatembay panagkakamusta. Aniyan apindas, aniyan aragsa. Musika kensya, ket agayat aya. May antay kumani kurang-kurang na makaabugay. Pero na yung bagabalem tayo amin nga sa ngapada, sumangbahin ka na kayo di programa tayo Bararimat Music Festival. Itilaing the first and famous radio station in the North, ti RPN DCRL Radio Ronda Batak. Danggayan da ka, aging nga na ti oras ti alas 2, ti dahi ti programa. At ti oras ti anakin gayem yo, timonyo ti dati programa ni Ronald Idol Domingo. Itibiyang ti Master Control, the engineer Mark Angelo Soncion, kasama tan ti Chief Technician tayo ni Engineer Mike Ramos, supervision ken direksyon ti OIC tayo ni Mr. Rod Sadjan. Kadagiti kayat natin kumablaw. Mabalin nyo lang mabalin nyo nga i-text di kita pangablaw iti 0962-319-4703 ken 0935-804-3395 mabalin nyo pa yung nga tawagan. Marupok na tultekan, pinilit mo alinuktan, gapulain kapin. Pero tero din ti panglukat tayo nga ayog bilang musika papagayam. Kablaon teman ni Kumadre Prida Bakod nga agpaspasanaang anak Kumadre Prida Bakod agapaspasanaang ka. Okay, tiyo rin ti kanta Arapa Optimize nga ubing. Okay, Arapa Optimize ang ubing maniud pa lang kini Eldon Kyle makalma. Kanina nang amin akayat datong pale.
dita, ag subsublita ya dumngeg, iti paborito ya programa. Baru Ariman. Alamin, tuloy-tuloy latatintay pa nagkakadwa pa nagdarangay di programa tayo. Baro Arimat Music Festival, pakangigan ka na nagkakapintas nga kankanta dito'y kailukwan. Pero 20 sa malipay nga sunata, isagot ko ka na kayo papagaya. At ti kanta, malibod palaeng ken ni Ariel Calube, ti kanta nga napoluan ni ti adara pa apti may isang ubing, at damet ti natunos a pamilya, kunanad to'y. Baru Arimat! Sablante man Daninong Leonardo Calube. Baru Arimat. Alamin papagayam, deta nga rod, ti Sunata Puluan na natunos nga pamilya. Kay ni Mami Rosalinda, sorry, sang-sangpet ko na panaklawag permit traffic sir. When talaga? Mami Rosalinda bumanglag. Apay na pangkatlawag Mami Rosalinda na pangka nag-shopping. Na pangka nag-shopping di tamol. Alawen la.
Ala, okay lang, Mami Rosalinda, bumanglag. Uri na lado ka, at least nakakamakam ka. Tuloy-tuloy la tatintay pa nagkakadwa pa nagdrangay ti programa tayo papagayam. Alauna 22, matamtamay ito agibasa kadagiti aing kain patuluden nga pangablaaw. Okay, kablaon ti mampay once again, da kumadre Cristina makatumbas. Ni Tata Bidal ken ni Nana Agos. Ni Manang Alice, kumusta met ni Manang Alice? Alakit pa kumusta to, kumadre Cristina na makitkitam. Ni parang Albert Marquez Jr. Okay? Tuloy-tuloy la tatintay pa nagkakadwa pa nagdrangay ti programa tayo. Ngaro datiti sa malipay nga sunata, inakman isagot kada kayo papagaya. Tapno ti kastaget sa antay nga makaturog. Amoy no kasing oras ket tiyempo ti panagina na panagturog. Baru warimot. Kablaon ti mamet ni Ninang Ofelia Justo dita barangay na Votos Labag City kani kompad Bong Aguinaldo ni kompad Gerald Makulam. Gumasa ka dito yung barangay 22 Nagbakalan Paway. Nasa pa nga oras itibigan, nakasagan at damanin, amaban karayanin, na magustuhan da, unay tiyak papa, talong ngagay ayos, pambaranda nga aglaba, nagiti membro di sa lepat nararagsak da, no agdadanggay da, kasla di da mauma, ketintun madanunan pa nagpeles da, umanay met aliwliwa, nagiti may liliwan, unay amata. Baru warimot. Okay, alaman kagayam ken kabsat deta ti kanta puluan sel lepet. Tuloy-tuloy la tatintay pa nagkakadwa pa nagdananggay alauna 25. Padaalan nyo ti may tampo kadamag iti Radyo Ronda News Break papagayam. Okay, sa palimampay nga sunata, isagot ko nga kayo ti mamet ti kanta manipan ni Kagawad Ian Paul Mendoza. Kumusta kayo met ti Barangay Lacuben Badok. Kablang ti manda kumpad Noli, ni Comadre Lorna, ni Compadre Brian Ariel. Kasamatan kablang ti digiti Valencia, Mendoza, Tugadi. Ken nagiti Palaganas family. Kumusta kayo met dita? Kasamatan Gregorio family dita Barangay Alugoog Badok. Kablang ti man ni Ninang Narda, ni Ninong Binoy Bautista, ni Kabagis Aracelia Ganun Taylan, ni Ninong Rudy, ni pagayam tayo nga Karen Tahilan kasamatan ken ni pagayam tayo pa yung Marilo Bastian kita taga Barangay Mabusag B Badog Ilocos Norte, ni Ninong Ismin, ni Ninang Edna, ni Ninong Oscar ken ni paring Erwin Corpos, ni paring Anthony Taloben family dito Barangay Pagsanahan Surbadok, ni Mami Leti kasamatan ni Miss Arlene Banyaga. Kumusta kayo dito Barangay La Virgen Milagrosa, na kumpad-temi ni Comadre Shirley Sipagan, dito'y Aring Badok. Okay, kasamatan kablaon tepay ati Kalahati Prieto and Balbas family, ni paring Ronnie Bay Badok. Kumusta kayo dito Barangay Gabot Norte Badok, Ilocos Norte. Meron pa pagay matiordanti sa malipay nga ayog bilang musika pang serata yon iti daytoy umuna na 30 minutos ti programa tayo ni Kagawad Ian Paul Mendoza. Unada no agpudo day tagurong mo
nakasagit ka kanu, di bulong di kanggaro. Talong po, kano ti agbudo, tumaot kanu di kamanaw, keturan mo. Paddaben, kunada kagaten tila mo, redumduma, ibudo na tadananan na. Paddaben, ibudo-budo nga aganas ka, di budo-budo, amama kareptepken ka. Budo-budo, permiyak pambarda ka, madamit di mangayat ka, budu-budu, kay-kayat, dagiti agasawa. Anulong deng tirapi, ngayon da pa naginana, ket agtinut-kud da. Nada no agbudo day tagurong mo, nakasagit ka kanu, di bulong di kanggaro. Talong po, kano ti agbudo, tumaot kanu di kamanaw, keturan mo. Yamaddaben, kunada kagaten tila mo, ay dumduma, ibudo na tadananan na. Desaddaben, ibudo-budo nga aganas ka, di budo-budo, amamag dareptepken ka. Budo-budo, mermiyak pambarda ka, imadamit di mangayat budu-budu, kay-kayat, dagiti agasawa. Anulong deng tirapi, ngayon da pa naginana, ket agtinut-kud da. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:30. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Naimbag oras yung gagayem kanabsat at ito'y ikaw dyan nga damag natang oras sa posibleng ikatenti at talong opisyal ti Philippine National Police pakiraman ti maysang Provincial Director iti Bicol Region. Dahil ito'y timbatad ni Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III agatultuloy ti panangtingiting na ti performance kada iti sa nga pulis no agtani edwen no masukatanen ti pwesto inlalaw na adda ti maysang Philippine National PNP Provincial Director asaan nga agmon-monitor iti garaw kada iti adday ti babaen na kunana ti panagusar ti handheld radio ket saan pay nga ammo dagiti nadakamat nga opisyal gapoy ditoy na minsan manen nga nagpanawagan ti PNP chief kada iti pulis nga saan nga agtungtungpal ti pamili na. Dahil tatikaw dyan nga damag inatang oras, kasagot serbisyo publiko ti RPN DZRL Radyo Ronda Batak. Manipod dito News Center ni Ronald Domingo nagipadamag. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:31. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Huwag magpalito.
Sabi ng mga eksperto, DOK, Doc Herbal Coffee 15-in-1, Doc Herbal Coffee 15-in-1. Nagkaroon po ako ng bukol sa liig at nung narinig ko yung Doc Herbal Coffee 15-in-1 at Doc Herbal Capsule Super Gold sa radio, aking sinubukan po agad ito. At sa ngayon, lumate na po ang aking bukol. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na ang ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab makabloom sa charm. Walang amoy gulo kahit sampay sa laon. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang iCure 18-in-1 Coffee ay may sangkap na buwamera na makakatulong palakasin ang ating immune system. iCure 18-in-1 Coffee, mabibili sa pharmacy at Shopee. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 1:33. Intay tapugan ti Udi at 30 minutos ti programa tayo. Barungarima. At tuyan ti programa ng may manglingmingay ken mangrayrayaw kada kayo tinaldawaldaw. Barungarima. Maawis kayo nga rod nga dingeg. Barungarima. Mangtakwat kada iti addaan ilimlimeng ti talento iti panagkantaan. Barungarima. Programa mangtulong kada kayo babaen ti panagbalinyo ananay kumakanta iti kailupuan. Barungarima. Mangmangigan. Limpay lang RPN, DZRL Radio Ronda, Patak, Ilocos Norte. Barungarima. Barungarimot. Pero papagayam tuloy-tuloy ti programa tayo. Narod at iman ti panglukat tayo nga ayog bilang musika. Deto'y may kadwa ken maudi na 30 nga minutos ti programa Barorimat Music Festival. At yorod man ti kanta manid balang ken ni Miss Ronaldine Runduen. Babaen pa lang kadagiti The Mega Mix Singers ti kanta nga napuluan Bastit nga Arapaap. Barungarimot. Yung iwagas kanyang adaan basit nga
Baru Walimot. Okay, Basit nga Rapaap, composed by Miss Ophelia Justo. Okay, kunanad to, iwen kumpad, ibagakto, kumustam ken ni Ninang Alice, Ninang Mugayam. Request ko man ket akwek, thanks kumpad, kunanad to ni Kumadre Cristina Makatumbasa. Okay, kunanad to, inaimbag nga malem mo sir. Kablaon taman, digiti sa amin nga kang kanayon, nagbibuya ken agdingdingeg ken detoy nakalatlatak nga programang Baro Animat Music Festival. Ken inkantuman ipatukar detay paborito ununay nga kantam gapu ken ka. Isagot ko lang ta amin nga kalugarak ditoy Vintar ken amin nga naadiken kanetoy nga programam sir kananan toy. Lakastan agyaman na ken agan anos ka agan anad ka nga kan kanayon. Regards met ti pamilyam kanan tinimanang Agnes Agbayani dita Vintar Ilocos Norte. Aga tudtudo tata ditoy baay gayem ken kabsat kumusta dita lugar yo agtudtudo. Aki ko na pay ditoy. Hello Sir Idol. Nagasat nga malem mo kananan toy. Kablawan taman digiti kalugarak ditoy Paway. Nangro naman karigiti taga Kalagip Masintok Waigo Payabulaw. Digiti taga Baksil ken Barangay Lawa ken amin-amilatan nga kalugarak ditoy Paway kunanad toy. Kini patukar muntuman detay may isang nga kanta. Lakastan agyaman na kunanad toy. Toy di makaliplipat nga pagaya mo Brenda kunanad toy ti Paway. Okay? Thank you very much Brenda dito Paway. Gandang tuol Karimat Lablat sa tuol Sir Idol Ronald Domingo kanan ni Madam Jesusa Fernandez. Okay? At yaro din ti sa malipay nga ayog bilang musika. Inakman isagot iroknoy kada kayo papagayam. Dati man request ni Miss Cristina Makatumbas dito Barangay San Pablo, San Nicolas, Ilocos Norte. Nang rugin dati pa nagtudtudunan. Lakit digitay adaan pagturungan. Anyo liplipatan ti mga alay ti pananggas wenno paglinong yo. Mga lakay ti payong wenno kaputi kayo tanarigat no maipada kayo kanyak nga agpanateng aguyok. Agpaparaw. Okay, tero dan ti sonata nga napoluan ni ti Akwek kunanatay another composed by Miss Ophelia Justo. Naragsak ngayan na yan, tinta na tanggayan, nasudi akarin-kari, tinta sinalan, yemdindeng di panubok, alarak-rak kaya nayat, nang langit ti lubong takit jakidan naliklikan. Nagpintuta na ibuyog tuwirik na dawatek pamakawan mo nuwan dabay kay mutingak dahil puso agurturay inka panangaklon tati sulisog jak manidan naliklikan. Nagpitutak na ibuyog tuwirin na dawatek pamakawan mo nuwan dabay kay mudinga daytoy puso agurturay inka pangangaklon tati sulisog jak manida naliklikan. Okay, alam mo
naman lang gagayam Ken Kabsat. Deta tayo kidaw ni Miss Christina makatumbas sa 1:44. Tuloy-tuloy latatintay pa nagkakadwa pa nagdranggay. Okay, at yoro di sa bali pa yung sunata kasangwa ng intay pato karme. Deta request ni apo nagpiksa deta tudon. Ni Mana Agnes Agbayani kasamitan ni pagkaimtay nga Brenda di Tapaway. At yun nati sa bali pa yung sunata. Ngayon nakman isagot iroknoy kada kayo papagayam. Baru Warimot. Alawen papagayam dataro datay paborito ni Mami Pilomena Luming Agamaw Pilar. Madina sa mamairapin iti ag-message ni Mami Rosalinda damantay apo ay Mami Rosalinda ni Mami Luming. Madamat aywan naman tay apo kunan.
Alamin tuloy-tuloy latatin tayo pa nagkakadda ti programa tayo. Okay, kunana pa dito naimbag nga malem mo Sir Idol. Tablaawak man digiti sa amin nga agdingdingeg dito'y badok. Especially man dito'y madupayas ken mangpatukar kantuman ti may isang nga kantam tayo sagot ko lata amin nga agdingdingeg ken ag buybuya. Kunana dito alakastan agyamanak. Ato'y pagayam mo Richard ko na natoy Mendoza iti Badok, Ilocos Norte. Okay, kung masakay dito barangay Madupayas Badok siguro adalim ti karayan yun tanaya. Deta gapo dita Ugis Nueva Era. Okay, Parangubong Ugis. And then magna dita Madupayas Badok. Okay, tuloy-tuloy latatintay pa nagkakadwa pa nagdarangay. At yun din datay sa malipay nga nakiddaw nga sunata, isagot tayo man kini Ma'am Fie Aquino, kini Sir Edwin Aquino, ni Mother ko Mrs. Bencita Domingo, and of course, ni Mami Guillerma Solisipan, itataruhel kini Nana Rusi dito nagbakalan, kaya ni Pangpangro tayo man isagot kan ni Mrs. Koken, di kitay babalasang ni Marian, hello Marian, sa mata ni Nana Nining, ni kaya paring Bobby, paring Bobby, tanda ni pa nagraraupan, ono agrap kapay kit din, ni Tata Marpe, ni Nana Juliet, ni Tata Julian Padulip kasang ani Mang Virgilio Bernes akat agsiksik ka nakitak tay pus na tay bigat madama ti pasikkada na po dada ka na talakyon ta dati dati bunobunyon nga ingkay iraupon. Manang Emeline Bute de Los Santos kani Manong Edward, kumusta kayo mat dito'y bungon? Tay gayem tayo ni Apo Kapitan Emmanuel Bayangos. Kani Apo Kapitan Ray Ventura, hello kumpadre, kumusta kayo dito'y Dario Deo? Speaking of bungon, kablaan tayo mampay Dante Adora, Uncle Lando, kani Uncle Rolly Agustin. Kasama tayo digiti Malabed family. Panagayat nga intalalim sikat inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw apanagbiag ko tasikat pagtaudan lawagan ay isang sangayan kapuken ka agnanayon tiragsak ken panagkaawa si kametla tigapuna nuwapay nga agbibiyagak kita katawanen tiragsak ko nukas bilang mapukaw ka di makaartap panangipatek mo kanya biag tuy biag ko ay ayaten ka nga awan kaasping na panagayat nga intalali sikat inspirasyon ko iti inaldaw-aldaw apanagbiag ko tasikat pagtaudan lawagan ay isang sangayan kapuken ka agnanayon tiragsak
bilang mapukaw ka. Awanen di makaarta, panangipatek mo kanya. Biag tuy biag ko ay ayaten ka, nga awan kaasping na. Biag tuy biag ko ay ayaten ka, nga awan kaasping na. Okay, detarod gagayem ken kabsat ti gapu ken ka. Okay. Tuloy-tuloy lang tatintay pa nagkakadwa pa nagdrangay. Ala ko masamet ni Ate Vilma ken ni paring Michael. Apo, digito nakagagaget at dadala tanga taman tataltalo nun. Ni Mang Jun Salmasan. Hello Mang Jun Salmasan, nakamusta ka? Ni Compadre MM, kasamatan ni Miss Tehani Alejandro. Kablaan timampay ni Comadre Prida nga agpaspasanaang. Pangrikip tayo na sunata. Taman tay bilit ko, tapnon dito maya. Taman tay bilit ko, tapno dito malaw. Petam, 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 taman tay bilit ko, tapnon di makataya. Petak manda petakam, tapno awan umutan. Petak manda petakam, tapno di mapukaw. Petak, 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 petak manda petakam, tapno awan makautang. Taman tay bilit ko, tapno dito maya. Taman tay bilit ko, tapno dito malaw. Petam, 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 taman tay bilit ko, tapno di makataya. Petak manta petakam, tapno awan umutang. Petak manta petakam, tapno di mapukaw. Petak, 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 petak manta petakam, tapno awan makautang. Taman tay martilyo, tapno awan makabulo. Taman tay martilyo, ngem di mo ipupog. Petam, 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 taman tay martilyo, tapno duwata mangipupog. Okay, dapat 2 minutos gagayam ken ngabsat. Okay, dati sa bali pa nga rod pangrikip tayon nga sunatan papagayam. Madaanan yun ti damag may tampok iti Radyo Ronda News Break. Oy, napigsa ti todo dito'y batog mi, dito'y baay. So nga nagpapabatak kayo, alagat mga kayo ti paglinong yo, pananggas ako nada ti Tagalog. Tarigat tiyag panateng, agurigor. Kaldero ni inang, basit ngem pagsid si daawan. Nitatang ko haman nangan, nalaing nga akilaban. Ay ti kaldero ni inang, atawid na ken nilelang.
Hirauden man ni tatang ulo sa di matikagan. Tim kauten tapat ilan ti aklo asya listo nga agdiso di tabukot ti imamadi agbugbugo. Ay ti kaldero ni inang saya aten na hakalupan. Nuag tig-tig aben ni tatang kilaban din to marugitan. Na minsan anatyag ni tatang agban-banang awan. Awan na makilaban tatinakaw ti kaibaan. Dim kauten tapat ilan ti aklo asya listo nga agdiso di tabukot ti imamadi agbugbugo. Yalumanay ni inang ay nalakay pasensyakan. Iti panagurok mo itay adda sang nga iling nga imay. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 3 minutos kalpasan ti oras alas 2. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Dahil bago oras yung kagayem karabsat, antoy digiti ka dyan nga damdamag inatang oras, damag iti lugar tayo. Imbatad ni Engineer Glenn Miguel, itibiyang ti DPWH sa First Engineering Office, mabalbaliwan ti panakailatang ti pundo para iti panaka-establishar ti solar street lights sa iti Airport Road iti Lawag City. Kunana nga ipangpangruna nga inpangpangruna idi tawen na 2024 ngem haan nga na kaamanay ti nasao nga pundo. Gapoy di datoy in lawlawag na saan da nga narugyan ti panakipatongpal ti panaka-establishar wenno panakaiwi pasdek ti solar street lights iti airport iti Lawag. Kunana nga ikarkarigatan da maminsan manen amang ilungalong ti pundo iti proyekto tapnin sigida amarugyanen daytoy iti kapitan na panawen daytoy ket isu ti maysa kadagiti kalkalikaguman dagiti motorista ken kastameten at iti agindeg iti lugar inna amanamnama wenno mangnamnama ti opisina da amairwar ti pundo iti daytoy atawen tapno adada amarugyanen ti nasaong nga proyekto. Kabayatan na iti sabali pa nga damag met iti balasi taaw. Napakaamo ni United States President Donald Trump nga imanuguten ti Israel kadigiti kondisyon para iti inimapulong aldaw tigil putukan ijay Gaza ken kunana iti Hamas nga awaten ti katulagan sakbay pay akumaro ti sitwasyon. Agsagsagana ni Trump tapno makitaripnong ken Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu
iti White House into no Lunes Hulyo 7 agagem dayto etulagan iti duang grupo ngagtulag para iti pannakawayoya dagiti hostage in bagapay ni Trump ti Qatar ken ti Egypt ti mangipila ti pinal a proposal nga awaten ti Hamas ngem no saan na daytoy nga awaten ket mabalin kumaro ti sitwasyon iti rehiyon saan met anikamat ni Netanyahu dagiti detalya ti panagbisita na iti Washington malaksi iti trade deal ken issue ijay Iran. Iti baet a positibo ti nakurak ari kadda ti panagduluan ni ti Hamas iti Giant Trump nga iwanwan na kas best and final offer. Nakita dito ikaw dyan damdamo itat nga oras kasawat serbisyo publiko ti RPN DZRL Radio Ronda Batak. Manipod dito yung News Center ni Ronald Domingo nang ipadamag. RPN DZRL Radio Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network Radio Ronda DZRL Batak. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 6 minutos kalpasanti oras sa alas 2. Manipot iti number 1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, Smart o kaldero, ang galing for everyday. Kasta no Smart iti Dishwashing Paste. At double tanggaling formula. Tanggal galing iti sebo ken bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to! Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis kada pulagi. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Good para lumit masya. Hello right for blue. Isang nagpapagyan. Right for blue. Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit matanggal ng dumit ng tiyak pero di masakit sa kamay. Good para lumit masya. Hello right for blue. Isang nagpapagyan. Tested ang cotton and polycotton sa mancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Ride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Nakakabwisit ka talaga eh. Oo ko na. Eno. Huwag patagalin ang tampuhan. Kailangan lang yan ng tig-1 tasa ng Enjoy Coffee. Kailangan mo ng 1 tasang kape na magpapalakas sa iyong loob at katawan. Enjoy Coffee, kape na siguradong magpapakalma ng tampuhan at balik sigla ang pagmamahalan. Enjoy Coffee. Magtimpla na. Uy, Ken. Coffee? Thank you, Eric, pero meron na ako nito eh. Marcafe. Ano ba yung Marcafe na yan? Ito yung coffee na may sarap pang natural. Ang Marcafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang kape may natural na sanggap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Kaya para sa kumpletong araw, mag-Marcafe ka na. Marcafe, ang sarap ng natural. Tayo na sa Emloye, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang hangarin sa tulay ng pamilyang Pilipino. Ito ang tulay ng tagumpay, tulay ng pagmamahalan, tulay na nagbibigay buhay. Dito na sa Emloye, tulay ng pamilyang Pilipino. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, 9 minutos kalpasanti oras sa alas 2. Addaan ka kaditi problema wenno parikot, asaan mo amasula sulbaren, ket awan iting kapagtaklinan. Ngarod, gagayan ken kakabsat, ing kayuman iti daytoy programa, baro ariman, ken iti partena, parikot ken pamagbaga. Ngarod, awisen kayo ang makipagpaset iti daytoy programa, parikot ken pamagbaga. Babaen iting kayo panagsurat wenno panagtext. Parikot ken pamagbaga
Dito'y laeng kaunaan a radyo iti kailukwan. RPN DZRL Radyo Ronda Batak City. Parikot ken pamagbaga. Parikut ken pamagbaga. Beno papagayam. Balbaliw nga rod ngayon na kumablaw ka na kay ti daytoy nga malem. Kaya tada tayo ni ti maikatlong programa ken maikatlong oras ngayon tay panagkakadwa. Kaya sapay ta da kayo pailaing dita. Nanipod pa tay oras ti alas 12 aga papan kadagitoy nga orasen papagayam. At katwa tayo palang agserbi ti biyang timas sa control the engineer Mark Angel Asuncion. Kasama tayo ni Chief Technician tayo ni Engineer Mike Ramos. Supervision ken direksyon ti OIC tayo ni Mr. Rod Sadjan. Ken siyempre ito inumo ti biyang testimonyo ti dati programa ni Ronald Idol Domingo. Ti dati nga malem, intay ibasa dagiti Daniw papagayam. Dagiti Daniw ni Apo Kapitan Oswald Ancheta Valente maniba diti Barangay Kumkumluong, Curimaw, Ilocos Norte. Panglukat nga sonata. Daytoy nga nagkinarian ta, awan tubulos makapagsina, anyaman ti pakapadasan ta, engenggan at panagkuykuyog ta. Niyayat nga napudno iten at alating at di bagyo, di agbaliw uray paikapno, ayat kinpaay ti Diyos sa buong.
Parikut, ken pamagbaga. Pero mapagayam, detarod ti muna nga ayog bilang musika, nga inak in ruknoy, kada kayo iti dahito yung malem dito pelang programa tayo, papagayam. Pero tayo ni basa, dito muna nga Daniel, ti Daniel, ni Apo Kapitan Oswald Ancheta Valente, manipuli ti Barangay Kumkumloong, iti Iliti Curimaw, Ilocos Norte. Ti Daniel na nga napauluan iti Daton Kenka Nanang ko. Daniwan ka, ayat ko. Daton ken kananan ko. Idibuklen nak, inarara pa apmon, timaaddaan iti bunga. Ngagbalin arayaw, liwliwam. Ket nagtaengak, iti saklulom. Inilasod, tilima ken upat. Ket impustam nanang dayta kakaiso na abiyag idi impas ngay na. When disangit ken katawa pinagtaudan tiregtam anang saranget nang sirok sipnget ket kinunam dayto ito tisadiri iti adayo amasakbayan. Ngamin inanama emasyak, tibagnos ken sarukod mo, into nagsalog, pigsam. Ita, kuna ekmet nga rod. Uray naruway asulisog, sulbog, saan kanto apanawan, baybayan. Ngem agtal na edak sidong mo, jak tugamden, paadipen, ken papuraw silang pirak, kanggan na et. Tasikat pagtaudan, bileg, ken biyag daytoy biyag. Daniwan ka, ayat ko. Beno papagayam min kanangigan ni Daniel ni Apo Kapitan Oswald Ancheta Valente manipod iti Barangay Kumkumloong iti Iliti Curimaw, Ilocos Norte. Alaket agyaman tayo iti panaypatulod naman ti sabaling Daniel na. Ket ngarod adto man iti ipasurot tayong sunata ti Daniel na ken isagot tayo meten kadi so amin nga agdingdingeg ken agbuybuya pailang ti programa tayo. Sagot tayo ni Mami Rosalinda Bumanglag. Paborito na dito nga kanta. Nanang, ken tatang ken nanang. Awan tulus di pagkunaang panagibig
parikut, ken pamagbaga. Biyano pa pagayam, dahil nga rod ti impasurot tayo nga sonata, ti danoy ni Apo Kapitan Oswald Ancheta Valente. Okay, dato'y rainfall advisory number 17. Manibol iti pag-asa lawag gagayem ken kabsat. Dato'y weather system ti LPA. Iti alas 2 itatay laeng muna gundaway gagayem ken kakabsat. No sa dinong marikna ti moderate to heavy rains gagayem ken kabsat. Tay gagangay nga tudo aging ganang agpigsa gagayem ken kabsat. Dito'y Ilocos Norte gagayem ken kabsat. Light to moderate gagayem ken kabsat. Kasameten ti probinsya ti Isabela, iti City of Santiago, iti Apayao, Kalanasan, kasameten ti Benguet ti Baguio City, ti Kapangan, La Trinidad, Sablan, Tuba, Tublay. Ken iti Aurora Province, Baler, Dinalungan, Dingalan, Dipakulaw, Maria Aurora, San Luis ken Kasiguran. Iti Nueva Vizcaya, Tibangbang, Dupax del Norte, Dupax del Sur, Alfonso, Castañeda, Cabizo. Ken ti Quirino Province, ti Nagtipunan, ti Cagayan, ti Abulog, Apari, Ballesteros, Calayan, Claveria, Pamplona, Sanchez Mira, Santa Praxedes. Ti Met La Union and Abra, Bangged, Danglas, Dolores, La Paz, Lacub, Lagangilang, Lagayan, Langiden, San Juan, Tayom, and Tineg. Gagayem ken kabsat. Dagitoy ket makapasar iti kalalaingan ken gingana nga pumigsa ti tudo. Agbayag dito iti 2 to 3 hours gagayem ken kabsat. Dito itatay ti pakaammo iti biyang ti pag-asa. Dito rainfall advisory number 17 as of 2 p.m. Kaya light to moderate rains and expected over the rest of Isabela, the rest of Apayao, portion of Ilocos Sur, portion of Ifugao, portions of Kalinga, portions of Mountain Province, the rest of Benguet, the rest of Aurora, the rest of Nueva Vizcaya, the rest of Quirino, portions of Pangasinan, the rest of Cagayan, portion of Batanes, and the rest of Abra. Within the next 2 to 3 hours gagayem ken kabsat. So dito so hantay nga detay kung tayo nga mas daaw no apay nga kastoy iti panyempo na talaga nga makasagrap tayo iti light to moderate heavy rains gagayem ken kakabsat. Karaman tayo dito'y probinsya tayong Ilocos Norte. Alas 2:26 padaan nyo ti sabalipay nga daniw. Ipalubos yun sagutan kayo mga rudpay ti may sapay nga sunata. At timeten detay paborito ni Mami Rosalinda Bumanglag. Okay? Ti kanta nga napalwan narigat ti manglipat. Kanin ka
manangalilaw manangirurumen ken manangikulbo piliten ka nga iwaksi iti lagip ko tadi ka may kari iti pamatek ko naligat iti manglipat sa enti naglabas dagiti panagim bubulsek agin ka ngayon ka ng lipat jakman maiwaksi laging itito'y rinag ay nagrigat tiyag-tiyag ngagmay-maysa narigat iti manglipat sa enti naglakas dagiti panagim bubulsek agin ka ngayon ka ng lipat jakman maiwaksi laging itito'y rinag ay nagrigat tiyag-tiyag ngagmay-maysa narigat iti manglipat sa enti naglabas dagiti panagim bubulsek agin ka ngayon ka na Parikut ken pamagbaga. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:32. RPN DZRL Radyo Ronda News Break. Naibaga oras yung gagayem kirabsat at to'y digiti kaudyo nga damdama ginata nga oras damag pa lang iti pagilian tayo. Pabor ti adado nga Pilipino nga agsublimanen ti Pilipinas iti International Criminal Court kas may basar iti OCTA research. Iti naisang kata survey manipod iti Abril 20 aging gana iti 24 aging gana ti 57% kadag iti Filipino ti kalikagumda nga agsubli ti Pilipinas iti International Criminal Court idinto at 37% ti saan nga umanugot iti daytoy nga addang ken 5% ti awan ti sungbatda. Nang ipeksa ti suporta ti panagsubli iti International Criminal Court iti 50% responders manibod iti Metro Manila, Balanse, Luzon, ken kasameten iti Visayas, kabayatan na ti Mindanao 30% laeng ti mangyat nga agsublimanen ti pagilian ti International Criminal Court ken 55% ti saan a pabor. Naamuan na kaduan kadagiti pimabor ket dagiti agtawen ti 18 aging kana ti 24 idinto dagiti manglaplaped ket dagiti agtawen ti 35 aging kana ti 40 ken 45 aging kana ti 54 iti nasaong tignay ti sorbay ket paseten ti sangaribo do gasot alalaki ken babae a respondents nga agtawen iti 18 ken agpangato as si naludsod babaen ti face to face kabayatan na
iti samalipay nga damag iti pagilian tayo. Nangipila ti Senate Committee on Basic Education Chairman Senator Sherwin Gatchalian ti gakat tapno kisayan ti may satawen ti panagadal dagiti estudyante ti kolehiyo. Manibo dito patatawen kalikagom ni Gatchalian nga ramiden laingen dayto iti tallo atawen. Inlalawag ti senador apaman at tumapog iti estudyante ti kolehiyo ket major subject nga insigida ti alaen dagitoy idinto may kabil ti may kabil met ti senior high school dagiti general subjects sa kunana at dinaso ang sistema ket na maipatpatongpalen kadagiti nagdudumang nga pagilian kas ti United Kingdom, Canada ken Australia. Kagem ti panakakisay ti tawen ti kolehiyo ket tapno maliklikan ti panakaulit dagiti courses ken makapukos dagiti kadadal iti specialization dagitoy. Inay na anas ken ngay pangpangruna ti panangisuro kadagiti soft skills kadagiti estudyante iti senior high school pakairamanan ti critical thinking, communication, problem solving, socio-emotional skills, creativity ken collaboration. Dagita digiti kaunsin nga damdamag inatang oras kasagot serbisyo publiko ti RPN DCRL Radyo Ronda Batak. Manibo dito News Center ni Ronald Domingo nagipanamag. RPN DCRL Radyo Ronda News Break. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCRL Batak. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:36. Dahito nga oras si dandanon kada kayo ti iCure Herbal Coffee 18-in-1 adan iti glutathione, collagen ken chia seeds. Amang tulong amang cleansing iti bagi ken mangpapintas iti mata ken kudil. Ramanan iti iCure 18-in-1. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Mga kasangga ni Ate Berlina Argel, umininom iti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Siyak ni Berlina Argel nga tagagabot norte, umininom ati Mark Cafe. Ading uminom kayo, tapno maimbag dagita saksaki iyo, ta iso pinakapaimbag ti buong katawang ko. Kay da kayo nga adda saki na nga high blood. So, siyak high blood nga talaga pasaran diya pay ag uminom ti maintenance konta napintas dire na. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Magatangen ti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix kaligid butika ken drugstores iti lugar tayo. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Patso. Matay di 99.9% of bacteria and virus tested. Believed that eksperto in the Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Patso. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hi! Ni Alexis Labrador Apo. May sa radio commentator kaya nagbalilak nga namin peklan nga user ti iCure Coffee 18-in-1 ken iCure Capsule 750mg. Iti damo, awan bilib ko pero awan met maawan ko na. Pinadas ko nga rod iti nagusar. Saan na nagbayag? Tunggal umisbunak ket adda may kuyog nga rugit iti bagi ket naawan iti panagsaksakit akin kanigid na pusong ko kaya makontrol na pa iti presyon kaya napagnormal na iti dati nga napalit nga darak. Padasan nyo ba iti agusar iti iCure Coffee 18-in-1 kaya iCure Capsule 750mg tapno ingkay mapaneknekan. Ang iCure 18-in-1 Coffee ay may sangkap na collagen na nagpapatibay ng ating mga buto at nagpapaputi ng ating balat. Samahan ng proper diet at proper exercise. iCure 18-in-1 Coffee. Mabibili sa pharmacy at Shopee. Paano ka mag-online shopping ngayon? Bayad muna bago bukas parcel? Online shopping with ShopSafe. Bukas parcel bago bayad. Introducing M. Luwalier's newest iwas scam service, ShopSafe. ShopSafe is an online escrow service which connects buyers and sellers safely online on Facebook Marketplace, Instagram, and Carousel. Magaan ng online shopping with ShopSafe. Download the Mcash app now or visit mluwalier.com to learn more about it. Shop smart, sell safe with ShopSafe. Naladingit ti agpasina, ngem lumagaan ti ladingit ken sa M.
no napintas ti panakataming dagiti minatay. No kinapintas ti serbisyo di pagsasalitaan kadagiti minatay. Eksperto ti Crispin and Susing Funeral Homes. Babaen ti dekalidad ken personalized funeral services. Manipod ti panakabalsamar. Panakaurnos ti mansayag agingga ti panakaidulin ti minatay. Malaksid iti dekalidad da serbisyo. Nakalaklakapay ti singirda. Dayta ti serbisyo ti Crispin and Susing Funeral Homes. Masarakan iti Barangay 1 and Ricarte, City of Batac, Ilocos Norte. Dayan laeng ti Ricarte Park. Wenno tumawag iti Globe number 0995-951-1711. Ken ti Smart number 0947-808-0529. Ken ti landline da 077-600-0829. Crispin and Susing Funeral Homes. High Factor Intech Digital Industries Corporation. Alisto can clear ti ladawan ti outcome na pogi when no sexy. Madidan to maartapan ti digital printing ang ma-develop iti High Factor Intech Digital Industries Corporation. Syempre, nalaka. Latest edition pa iti ususarenda nga equipment. Agawat dakas iti reproduce, repair, printing, MP3 and application download, picture editing, rush ID picture, local ken abroad, nga mabalinyo nga orayen. Agawat dapay iti tarpaulin printing, iti anyaman a design na kayatyo. Aglako dati picture frames, USB, SIM cards, ken memory cards. Ag-repair ken aglako dapay iti amin na klase ti cellphone, iPad, ken laptop. Masarakan ti High Factor Intech Digital Industries Corporation, iti amyanan ti Ricarte Park, Kingsland Building, City of Batac. Tawagan iti telepono da 792-3444 or ti cellphone number da a 0925-3589-531. High Factor Intech Digital Industries Corporation. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Philippine Standard Time, alas 2:42. Intero den tapugan ti may kadwa ken maudin at 30 minutos ti programa tayo. Addaan ka kaditi problema wenno parikot, asaan mo amasula sulbaren, ket awan iting kapagtaklinan. Ngarod, gagayan ken kakabsat, inkayuman iti dayta programa, baro ariman, ken iti partena, parikot ken pamagbaga. Ngarod, awisen kayo ang makipagpaset iti dayta programa, parikot ken pamagbaga. Babaen iting kayo panagsurat wenno panag-text. Parikot ken pamagbaga. Dito'y laeng kaunaan a radyo iti kailukwan. RPN DZRL Radyo Ronda Batac City. Parikot ken pamagbaga. Parikot ken pamagbaga. Beno papagayam, intero din tapugan. When tayo nitultuloy ti programa tayo konakman ket di, ket balbali ngayon kami kumablaw kada kayo. Iti nagasat nga malemyo. Matutudo nga malem. Gagayem kay kabsat sigon kadetay weather bulletin. Iti pag-asa ket agpaot daytoy ti 2 to 3 hours gagayem ken kabsat. Iti pa nagtudtudo na.
Kaya nadadati low pressure area gagayem. Kablaon tema ni Manang Emeline B. De Los Santos II, ni Mr. Hill Ragragyo iti baay ni Madam Jesusa Fernandez, ni Mami Rosalinda Bumanglag. Thank you very much for always listening and watching to our program. Pero papagayam at yoro din ti may katwa nga dani yun ni Apo Kapitan Oswald Ancheta Valente. Kablang temang pa ni pagayam tayo nga Victoria Digay dito Barangay San Pedro, Batak. May saka dito contributor tayo ti Daniw ni Ninang Carmen Sid nagkulpan sa amin tay panagaramid mo't Daniw Ninang Carmen. Si Manong Joseph Pedro, iti Barangay 20 Ermita, Lawag City. Ato yan ti Daniwa na paulwan iti Sardam. Daniwan ka, ayat ko. Sardam, mapagpag, wen mapagpag nukwa. Tilamisaan, itinabayadan asarpaw. Apagpaingan tililiwa iti aplaya. May dasar iti platito, itinlubyan nga isem. Ken maipaabay ti arak, aparmek tibain. Iti sarmi nga bote nga awis ti gargari. Maitaog ti gerger, itilidok ti tured. Amang pasaga, mang pasag, gabasab, itilamin ti barukong. Ako na ulit ka diyang Ilocano. Iti manggapon, aglemeng, asitnget, iti ubing asardam. Nagdalapdapen, isipnget, iti barukong ti aplaya. Salsaloysuyen ti puloy, iti bugos ti malaga. Iti nagliway a kurtina, anang ipasir ti kuweba. Iti siray ti rayray, kangadngad alampara. Manggapon ngagkarayam dagiti ramay iti dalluyon. Iti sumsumga kinagururay apantar ti arebeb. Agdisnodo ti aplaya ngagkan dagiti dalluyon. Ket maibubos ti anasaas iti danom adumilpat ti kadaratan. Sa ininot nga agbaba nga agalikono iti lansad. Sana manen aggulpe adumuron ken maalusos. Maulit-ulit agsubli-subli. Santo agsungab ti allon, amang babasa ti mabaw akadaratan. Maligsay ti piskel ti pagurasan, iti umadadalem arabii. Agkulpa ti biyag kalpasan, ti maulit-ulit apan nakailili. Ngem limbuag ti isem, iti pan nakapnek, kurit abin ket agbali na saksi dagiti riniwriw abituen ket tirayray disimbagaysay abulan amanggapon
nalunonen ti taaw. Nagsangit ti rabii, iti panagpakada ti bulan. Uray digiti bituen, kininot da, analangiban. Ket nagluwa ti lampara, kalpasan ti panagpakada. Daniwan ka, ayat ko. Beno papagayam deta rod ti napintas ken medyo pangatidugen nga daniw ni Apo Kapitan Oswald Ancheta Valente. Madipo di barangay Kumkumloong, Corimao, Ilocos Norte. Beno papagayam at ti mga rod ti pasurot tayo asunata ti daniw na. Agpakada ko na yat ko na to. Mayadayo ken ka ayat ko urayen na hindi pa nagsublik tapno saan kantun nagmay maysa umayat to ken ka urayen na tapno sublianak inbatik nga ayat. Agpakada ako nayat ko balunek dayta nasamit na isem mo nga isuntong tikiret ko tunggal ka nito asikat malagip ko. Nagsublik tapno saan kantun nagmay maysa umayak to ken ka urayen na tapno sublianak inbatik nga ayat. Agpakada ako nayat ko balunek dayta nasamit nga isem mo nga isuntong tikiret ko tunggal ka nito asikat malagip ko. Agpakada ako nayat ko balunek dayta nasamit nga isem mo nga isuntong tikiret ko tunggal ka nito asikat malagip ko.
parikut, ken pamagbaga. Beno papagayam. Naladaw ka nga nag-tune in the mamfe. Napanda ka no ta sentrot lawag ngamin. Alawan la, thank you ma'am. Alaket at least nakakakamakam ka. Alawan la, digit tay avid listeners tayo. Gagayem ken kakabsat. Sige. Beno, iti detoy agandaan na detoy. Adda na pasamak nga desgrasya. Ay, po da desgrasya dito'y batak. Batak sa dito ini. Wen. Wen, solo motorsiklo ken tricycle. Ada dito'y desgrasya dito'y kwa. Batak. Maset no kan sa ti kwa dito kwa. At ti billo ka ti dayan na. Tapos ta daya laod na Kiling Norte. Alawan kagayam ken kakabsan ken ngarod. Alakon dito kung daway nga agyaman ken pumakada. Ket sapay kumata nakaipaaayak manin. Iti sangkabasit nga inkay nagliliuan naglingning ayan ken nakamuan kaligiti kabarwanan nga damdamag ay ti man lugar tayo pagilian kasama tayo iti balasita. Nakadwa karuden nga nagserbi iti biyang ti Master Control the Engineer Mark Angelo Asuncion kasama ti Chief Technician tayo ni Engineer Mike Ramos, supervision ken direction ti OIC tayo ni Mr. Rod Sadjan. Ken syempre to inumo ti biyang testimonyo ti dati programa ken mauawis ken to manen pagdenggen ken palagbuyen ti bigat ni Ronald Idol Domingo. Kananad tayo ket agtudtudo gagayem ken kakabsatan nyo liplipatan iti mangalat ti paglinong yon rumwar kayo. Agan anad tayo kan kanayon. God bless us all. Bye-bye na po. Sapsapule dagidi nasamit nga kari when sapsapule di ayat anasudi gapot iya adayo o biag ko gito'y sibay ko nabayag nga kailiw ko tabar